Keblei pi baro syakatup kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakongsan mentah ke sengi kilong. IT ke Catholic Association of Shillong ya ke Dorcas Jingsuk Manipur hakti ulat Pagu Chohan. Penyeso Adhar bat ration card panjok Marbam. York Police Station Bapura Nasional Raliang. Bat pasyat ke HYC Dirtli kimat hau Menteri Puli Putri ke Jelang. Bat mentangin pa syiki khobor bakam penya. Kinong ilam ke Catholic Association of Shillong hini kesngi kilai kendu iulat ke Jela upagu Chohan haraj pahaban Shillong ban IT ke Dorcas syaka Presiden Keri ban dawa bakan tuklar na ke benta ki Jingjia Manipur. Katai ke Dorcas baka kinhun ke IT haulat kalong kat kum kerai bala shim ha ke jingelang paipa bala penbet ke Catholic Association Shillong ringkat ke jinge trelang bat ke Meghalaya Church Leaders Forum Khasi and Jaintia Christian Leaders Forum kabala pelong ke peace rally na ke benta ke Jingsuk Manipur ha ke santrik nailar halain kra Shillong. Ia kini ke kinhun ban ia kendu iulat layalam do Pak John Anthony Lingdo President Pak Ronnie V Lingdo Kongkil Tiora Marbanyang Bat Pak Richard Kahit Kumki Vice President Pak Barnabas Nongba General Secretary Bat Kinong Mi Khamat Neki Seng Longkmi Bat Seng Samla Ka Office Jong Deputy Commissioner East and West Khasi Hills District Haka Pratarik Naila Rengkat Pakatanat Food and Civil Supplies and Consumer Affairs Kila pelong ia ke program pencai Paipa Ban penyeso iu Adhar Card Bat ke Ration Card Hadirot Sing Memorial Hall Pending Umyong Mairang Kini ke program kalong ban pensyai ki sordar bat kinong kit kam shnong halor ki jingmentoy ki bala ban yo haba penyeso yu adhar bat ke ration card. Ha kini ke program la pensyai da ke chairman Jong Food and Civil Supplies Kong J Karshandi, WADC ke East and West Khasi Hills District Ba E Nongbri, lembat ki wei ki officer Jong Food and Civil Supplies and Consumer Affairs na Shillong. Ki officer Jong Food and Civil and Consumer Affairs kila kentui ki sordar kinong ilam shnong bat ikiriu syempang haki shnong ki tau bakin ra ikini ki jingtip bat pensyai bat batai ki paipa ki badan halaki jong ki shnong jong ki ban penyeso iki Adhar Card bat ki ration card kenang biki long yeng long sem kin yo iki marbam bakongsan na ki fair price shop ha kedor ke bakamtat baka sorkar kala penbiang na ke benta jong ki kan poi kapor baka sorkar kan pendu ikini ke kabu yo marbam ha kedor batat iki long yeng ki pembut ban le ikini ki jing patha ki laong Silang dengan silang. Dengan dibeli yang harus disilang
kini diberi video ya. Langsung alamat ini kata yang penumpang dia kemaan dalam video ini benefits kita alami dalam subsidi yang ada di scheme of care bisa ada itu scheme. Tinggal cuma kau usaha mendak dan komentar video apa baik juga. Dek, sangkin sama dia kita asyik siapa boleh masukkan baik baiknya. Lagi dia mengusulkan untuk bayar itu apa yang dan diberi pada diberikan pada itu ini scheme kita. Terus organisasi ini lupa. Di kandang ini kita mati. Aku berstrategi bagi memperkuat dengan nasional politik. Bahwa dengan nasional politik juga nasional politik public service policy. Bahwa kandang ini kecenderungan. Jadi ini memang lakukan si manfaat penjahat ini. Beri dan kau mencari untuk tengok berbeza. Kata dia di penyajian bersama benefits, menjadi good benefits. Beri kau tak tulis apa, kenapa yang ada di dalam film kenapa di dalam film berubah di dalam ini. Kalau kita berbicara tentang kerjasama yang membaik pembayaran kepada masyarakat akan disediakan. Mentayau telah kesimpulan kewajiban publik tentang ada tiba menentukan nomor sekarang di ini bahwa dua distrik diperkuat guna adalah stimulus buat tugas masing. Kami ini bahwa paling jadi kata dari kompeni performance sebab aku Ibrahim juga kekalaki industri yang sini bahwa ini benefit kami wais alis ini nak pergi juga kerjaan masih pada masih minat kuliah dengan masyarakat satu persen untuk kasih. Kemudian dalam isu ini positif bahwa yang di beneficiaries menentukan bahwa ini berpenting akan perlu dipersiapkan. Dikatakan apa ini atau 100%. Jadi kita merupakan momen kalau dari tentang industri jadi kampanye jaga beneficiary kampanye jaga sertifikasi tujuan untuk sertifikasi untuk yang promosi atau beneficiary sertifikat dalam poin dalam atau punya something kita jadi apa yang dia tidak yang perlu komite dalam mulai membahas itu santri berbasis untuk jadi manusia ini. Mengenai maksud memasuki dunia kita juga akan berkembang di antara. Lain serta itu bagi tiba menteri atau tiba bulan baru tahu tidak bisa kita jadi tindakan itu menteri pun berkuala tiba itu berkuala ya enak. Bagi ini boleh dan pembinaan yang punya ya seluruh pergi bagian itu. Dan ini kalau kita di pos mesin, mau kita bersedia sesuatu yang kita lihat kami posisi berat. Sekarang sendiri juga kita pakai sanggup apa ini itu kalau kita kalau
Terus ini maka offline. Dia itu fungsi bagi pengumpul persen. Katanya untuk kedai persen. Bagi bos kiri, mau kita kiri sebab kata kibom berdasar persen. Kita kiri kita. Dia itu akan dibalik dengan dan kiri juga menjadi proses bahwa pengumpul bahwa dia bekerja berkerja kita yang mudah sekali ada bisa tiba ini juga dan kita ini benar ada poin maka kalau kita dibagi diskusi dan harmoni mengenai bagaimana transfer kerja dan supply maka kini stage dan tinggal kita menggunakan mana ini haknya dari Islam, haknya Thailand, haknya siku, haknya Islam. Komposi kalau memberi, waktu apa kalau bukan juga bukan ayat karena kasih masih dia sebenarnya itu apa? Kebenaran isi kita gunakan. Jika itu akan mesti kerana kau akan berapa mesti. Kau ini bukan ada krisis kita ini. Mereka ada sistem Muslim mengakui apa jika sistem Islam ini wakada kibri isi ada lesson tentang itu kan ini adalah apa kibri kita kalau kita dapat proses setengah di segala jalan ini apa dia yang juga masih jadi itu di antara mereka menjadi sesuatu yang sempurna pada kalau proses pembangunan sih naik masalahnya pembangunan ibu yang baru kan mereka perlu mempersiapkan kemampuan itu kemudian jika yang mau diproses hari spring diwakili communication kan semua apa kita ini tidak sih jadi ibadah dalam karu ibadah tidak ada dan faktor yang kesehatan menskop inisiatif atau sosial yang berkaitan dengan itu prioritas. Maka pada kami itu sendiri Indonesia itu kerja kalau kesehatan yang negeri pada kuat belum boleh hormat. Perintah kita menunggu prioritas juga rakyat masih wakilan pada ini kami kemudian masuk di wajah jadi sih nomor waktu na yatim mau bagi publik dia Jakarta mau banyak yang bisa sudah tahun ini ada kan semua orang masuk situ di institusi ya rakyat dikira itu sebab itu modalnya di rural steps dalam video ini yang semua orang office menjadi penterang bahwa bus sebab semua pada ini berangkat di usulnya kita ini berlalu kita beliau menuju ke sini ada nama yang gimana lagi negara yang dibangun food civil supply and also gimana warga awareness kepada pendidikan dan hal dan hal jadi kalau sudah untuk ini mungkin dan mungkin mana bisa ramai Indonesia kalau negara ini mungkin masyarakat mungkin masyarakat yang bersama untuk kepada yang berpindah industri mereka pada kawasan mereka mission kalau kita ada di industri pada politik gimana gimana sih agama yang terjadi dalam komunikasi nah kalau dari sembilan negara yang dilakukan kita upah sembilan untuk ada sudah biasa dengan model yang ini hari yang bisa bagaimana ada dalam lomba atau itu kita lakukan jadi itu upah ila yang mencuri dan lebih baik untuk dibangun hak bentuk rasional.
Sarkar Meghalaya kalakentiu ya karaliang police outpost syaka police station Bapura haka praterik unailar haka jingelang patba balalongkong san da uba Comingwan Umban Menteri ke Civil Defence and Home Guard baladon lang uba C Serti MPS Superintendent of Police West Janta Hills District. Bun spangut kirangba kilongkmi ki kena skul bat ki samlashnong kilawan saki kini kejingkentiu kerdan ya karaliang police outpost. Uba Comingwan ulong pa ulatri borba ban pinkongu ke Sarkar ban kentiu kerdan ya ke outpost ya ke police station. Minta pi ki patba bila saki dala ki jong ki khamat minta kesngi. Kini kelong kesngi sa akan mau ha kini kethan ulong. Ulong na du minta kesngi baru aki kam ki bayade bat ki pulit lala ban pendap hang ni haraliang bat don kam shu ban net jawai police station ulong. Ula kerpat iki porsnong ban ai ke jaka ka bakham he ban te kini station namar kumba kalong menta ka jaka jong ka outpost kadang rethan kidukhat ka seng kami nyotrap youth council hak praterik naila kila IT ka dorkhas hau menteri ketanak puli puthi rakam isangma hak ba kila bu henriu tli ki mat jing dawa ban kentiu ka puli puthi hak jela ba iki college ki ba penbiang ki jingkai kat kum ka jingya jong ka bor kini ki mat jing dawa ki long ka beningkong ban thau sa ka wei ka school ba ka baar ban bo ia ke campus jong ke Captain Williamson Sangma University Shillong ke balai ban penbet ia ke jingkiu dor ke bai school bat college ke basau ban ai jingerap ia ke college ki bedon ha ke jelak nang bekinum syem jing lada pentre kam ia ke NEP 2020 ke basan ban penyo ia ke jakat ho exam CUET ha ke jelak ke bahnriu ban nyerap ia ke samla ki bepulih ha ke jelak Manipur bekinum do ia ke jingpuli ke jongki. Di nakaliang jong keseng nila dawa, but nakaliang jong education minister makmat jong ihi uang ba bisa simkia ya kan kam, ula phone ya ki officer ki jong ki ban study ya kan comparison study ban le ya kan ni gaji kiu ba jong ka puli ka puti, nama beli kan ni ka kata ya ilongi long sem, babun ka drop out kan itu hi ka ni gaji kiu than gaji puli ka dor ka digawai na gaji kiu jong ka drop out. Ka jimduk ru kadi gawe aba wanra ya ban pen atatin ya ki khun samla ki jongi ha ka puli ki bon ki kimi ki pam ta ki sim ki loan ki paper ya di ya kadi nak li minister ula kula ni bo sa simpia ya kam apa kani gaji ke kanom jia ni kanom don su aka jelang je ki wei ki mat ki ba nilai keren kalong ba Sarkar kan ai jingarap ya ki college ki boper nama boleh lada ka Sarkar kam la benerap kini ki college ki boper kin sem jige ba akban pentri kam kantam naka jingdan lane kantam naka jingmu ban pentri kam ya ke NDP minta nakalian jong education minister ula inform mengi ba Sarkar kan sanction sakumba apusau lani apusan ki sanction post haki college kum ki community college ba ki college ki additional post ula da pongru ba hoj umumla na se ban yarap ya baro ki college ha ju ko ri unsa kin sale da ka panja face sistem no moblei klem ka jingarap jong college ni tu ki klem ka jingarap jong Sarkar ki college kan sem jige ha ban ya cepat bakni kam nila dawaru nakalian jong seng bandon ni kini ki CUET center habis kejala kumba kyo ki samla ki jongi ki batho ya kini ki CUET exam antam ki ba apply ya ka master degree ki yo ki habanit sabak ki habanit sha ki wei ki jala bat ka tu ga jing yo jinte pro ka dei sisni asni shwa ki salet ya tu wei jala dikani kalau bu jing di lakren wala da kumno hoj ni suggest ba la da kumno kan bha bakin don haman ki district di hendrai nakalian jong minister ula pentip yang i buang ba haka next academic session ka bomut house number 1 kami clear kan sayo South League Center arteli selong kawai ni hu bat kawai ha kawai ha jowai bat kawai tura di nakalian jong kasek ni sungo banai play ya Sarkar ba la menteri stop ban wanra kini ki ya kini ki center bantu ya kan CUET exam no beli kan ni kalau badon kap ya ki wei ki mat ki bangi la keren kalau ba di nakalian jong seng ni la dawa but nakalian jong education minister
makmat jongi hi uang ba sa shimkia ya kan ula phone ya ki officer ki jongi ban study ya kan comparison study ban le ya kan ni gaji kiu ba jongka puli ga puti nama beli kan ni kata kata ya ilongi long sem ki babun ka drop out kan tu hi ka ni gaji kiu than gaji puli ka dor ka diga wei na gaji kiu jongka drop out ka jimduk ru kan ni gaji wei ka ba wanra ya ban pen asatin ya ki khun samla ki jongi ha ka puli thi ki bon ki mi pam ta ki sim ki loan ki paper ya ni ti ya kan na kali minister ula kula ni bo sa sim kia ya kam apa kan ni gaji ke kanom jia ni kanom don su aka jelang ki wei ki mat ki ba nilai keren kalong ba sarkar kan ai jingarap ya ki college ki paper nama boleh lada ka sarkar kamla benerap kini ki college ki paper kin semjige ha akban pentri kam khantam naka jingdon lane khantam naka jingthmu ban pentri kam ya ke NDP muta nakalian jong education minister ula inform ngi ba sarkar kan sanction sakumba apusau lane apusan ki sanction post haki college kum ki community college ba ki college ki additional post lada pongru ba hoj umumla na se ban yarap ya baro ki college ha ju ko ri unsa kin sale da ka kanja face sistem no mabli klem ke jingarap jong college ni tu di klem ke jingarap jong sarkar ki college kan sem jige ha ban ya cepat bat kini kam nila dawaru na kalian jong seng bandon ni kini ki CUET center habis kejala kumba QE ki samla ki jongi ki batho ya kini ki CUET exam amtam ki ba apply ya ka master degree ki yo ki habanit sabar ki habanit sha ki wei ki jala bat ka tu ga jimi yo jinte pro ka dei sisni asni shwa ki salet tu wi jala dikani kalau bu jinge di lakren bala da kumno hoj ni suggest ba la da kumno kan bha bakin don haman ki district di hendrai nakalian jong minister ula pentip yang ni buang ba haka next academic session kabumut house number 1 kami clear kan sayo South League Center arteli selong kawai ni hu bat kawai ga cika kawai ha jowai bat kawai tura di nakalian jong kasek ni sungo banai play ya sokat ba la menteri stop wanra kini ki center bantu ya kan CUET exam no beli kan ni kalau badon kap ya ki wei ki mat ki bangi lakren kalau ba sarkar ban step in ya kumbang ong ki ba menehi hakman jumi ula phone ni ki officer balle ya ka comparative study ka gap ka ba ya phera pada ka government but ki government aided but ki private institution di ula phale ya ka comparative study but ka government kali ban step in nombli hakaleng jong kari India ki state government ki boper ki la step in yang kam kani ka kam kalau poi sadu sa sungku du la da follow up berbuat kaying ke syari bahakli du jong kari India ru kala ayat ka rai ba ka government kala ban regulate ki fees kumbang ong api ki don sipun ki jalan ki bala set up ki commission ki boper ban regulate ki fees ki regulate kumno ki snaya ka commission but kawai pa kawai ka school la ne ka college na university aswa ba kin shim ki fees ki haban yo ka approval na ka tang commission but ka commission kan ay approval tang la da ka biang ka justification action minister kalau di katu kani ki mat bedon kam nafta ben kentiu ya ka puli ka puki ka jalahi roi ka mat ka bani kong ka ba nakalian ka sing nila ai da ka jingkho mata ka si kolong bandon no ya ka state university sa ka wei ko ano wa salong ya kan ni kam nakalian jong menteri jong ketenat politik ulah ong ni ba kani ka kam kadang don hak level ni keren ba chief minister ba kunju uru ba ke kabinet amar ba uang bah kalian gajing yo jong uru kum berusaha ka idon kam don sa ka wika university ka bentah ka baar ka ba mengingi la dawa na kalian jong election minister kelompa kuma pitip ke meklia mata kala don ya ka
Wei ka university ke bagi kot ke Kapten Williamson Sangma university hati apa nang Batura. Tanpa hadu mentah kani ke university ka lempat terikam. Bila dawa nak kalian jom education minister ban penterikam no udut ya kani ke university makan dia nak sakmat. Buat haka juga pun bila dawa apa penterikam kadi benden ka kampus apa oksigen ke hen hujang. Nobeli kan pensuk kumbalong ya ke embus kumbapioi ba ka embus ke headquarter ka dan turang di ka regional office ka dan Sulong. Di kumjuru ni kuat yang ni ka university jo majala ba ka off campus la ni ka way na ki branch la ni campus ke jongka ni ka office ka di dan apa Sulong. Di nak kalian jong education minister la kerja yang ni ba ya kan ni ke kampung salen. Tumut ka Kapten Williamson Sangma University Shillong campus kan dan. But mulai itu ini bahkan next academic session kemudian hafar hajar sau session kini ke universiti kan sana selama bertahun laong bagaji pentre ban thung UVC bag ya ki PVC ki Pro VC kin proses mentah kali sakmat buat mula ayat ini kata Pak Syoran buat kenapa asmen kebanuan orang bah bisa kin sa rekam no ya kini ke universiti buat ke Shillong tu kandan ya kampus lah kejong halon kami ke universiti kebentak ke baar ke bang wilayah keren kam bunpor mat ke bang hamdon kam akan ni ke jingan hindu ke jongi ke lomba kumba POE hakini ki sengi ki bang ta ka school fees lani kita ki by school lani ki by college by university lani kini ki fee structure lada pin pay ya ki private school lani ya kini ki government aided ka fees kalong ka bahe tu tatang but kadon ka gap ka jingat her ka ba jur ba dengan ki government aided school lani ki government aided colleges but kini ki government but ki private but kum juru kadon ka jingat her ka ba ya jangai ba but kini ki fully government institution but kani ka jing kiu ba jong fees aki jaka puli ko fer kalong ke balang tak ya ki samla puli ba ya ki pa ti nak kalian jong kaseng nila dawa ba kala don kamno ban regulate ya ki fee da sarkar kam tam ya ki government aided institution but ya ki non government aided institution lani ya ki private school no boleh ada pipek aki we ki jala kum ke Gujarat ka Assam ba ki ki jala kini ki jala ki lawan ra kata ai ban regulate ya kini ki fees kisna ya ke commission but kemudian kanu ke school kepala ban penkiu la ni ban bu ya ke fee klem ka approval jong kata commission kino ki jaka ban room ki school ban ki college habang kilek ya kini ki entran lani ki balek kini ki competitive exam away na ki subject ka ba shadwan ha ki exam kadi kini ka aptitude ba ka logical reasoning but ki student ki jongi ki saya thu ini baki subject ban le ya ki aptitude but logical reasoning test but kani ke jike ka pelong ya ki student ki jongi ban tu admission na ban fail ya ki competitive exam nah kalian juga seng ngilaban kia bakal adon kam ya sarkar menta ban wanra ya ka aptitude and logical reasoning hadu ki school level mau boleh ladang iwanra ya kani ki exam hadu ki school level ya kani ke subject hadu ki school level ngila lo bapun khe lupa ya ki student ki jongi bakin pass ya kini ki exam but kawai na ki jing mentoi jong kini ki test ka aptitude but logical reasoning kalong ba and tip lupa ya ka sub jong ki kena nadu dangrit laki don sub ha kai kala bandi ki don sub ka mathematics ne ha ka literature la ne ha ka law la ne ha ka political science ni hakano kunta tila da kila tip lupa ya kasap kasuk ki banjit ki subject haki higher courses let's say endala pass 2 kan suk ki banjit ki stream ki jongki obli kila develop lupa ya kata jisu tu Allah kam dina kalian jongka na kalian jongka seng min sa ajin mutu ya kani sa ka election commission ya ka badang show set up obli kani kulong ka badon kam kata namta jing metoi jong ki student ke jongi kamar ko bakhadu ke bangilai kan kadi namta baka sarkar kan intervene ya ka jing syakta jong kumba arspa ngutam ki samla puli napo kecalam khli hati napo manipur
Kumo POE ke jingjia po Manipur ka kumba kalong menta kat nang mi kesni kam nim UI bakadon kata ka improvement ni ki ngilayo jingtip na ki samla puli bat na ki kimik pa ba menta ki shule offline or online classes but ki don ro ki boleh puli haki la shu set yaki kum hajir jumlah ban mi na ki kampus ki jongki ki haban sulit betang na jaka puli haki school ki jongki but ka the stop hai ya ka puli ki don ro ki ba hadu menta ki not ya ban lech Manipur ban lech puli ban lech ten ki jing puli ki jongki mila keren ni tadi buat nakalian bu education minister ula pentip ini ba nakal bakani ke involve shibun ki factors na mo bling an ainu saya pi ke longba lada ki la pendep ya ka second semester le se hapo Manipur University bakin lek saka way university nakalian ke Manipur University le se ki haban ai ki kenja NOC ya gitu ki grade bagi la de pass apa na boleh lada uladet third semester ulek hakawi university lada ka katuga university le se na Manipur kim ai ka clearance kan uji dikaniru ka involve ka home department but ikiu go department di nakalian jungku uang bak sarkar kalau ada khial pa ya kan kam mentaru nakalian menteri ba uang ba dan meeting but ki minister jangka union government ban keren ya kan ni no boleh ki don ki kosis ke bang ngila ban wan ra ni ke bagi stream le se kan iku kala ban accommodate ki don ki kosis ke bang ngingim dan ang ni ban wan ra ni kemudian ke government tahap negotiate ki wei ki university satu wei ki celah ban pendung ki student ki jongi ti hau beri bukan ni uang ban kalian menteri rang ba dan ketaka jing pendek bagi menteri ke badai hati ko ba jadi buat ikmit nanti bab sarkar kan simkhia ya kan jing penduk jing jong kesamla puli ke jongi tiba puli hati ko ba mana nongwa fal bagi kuwi ki jaka ko pun ma kompetitif ki dan sibun ba ki jaka puli ki ba ki student na ko matilia ki puli sa Manipur tila da ka situation ka improve lada hilyo la ka puli kan sakta bahaya ka ya ka career ki jong samla puli ba ni community ba sarkar kan simkia ni kam nang ba nondon kan ono ka jikun di Shisngi hadin ke jing hak ke trok ha ke shiteng miet riu terik unaila ha ke surok ba kat ba na pen ursla shalong ha ke jaka bagi khot ke kho year halat mau khap ke dei na ke daw ke jing bambat shu ke pinyak jong ke gia habaya kren bat uwei ni ki badon lang ha kata ke por ba ke trok ke hap syariat bat ubalalat im na ke te ke jingja uba kerteng uban siu khongkliam bat minta udon ha ke jing sumar ha civil hospital shalong ulai thu ba ha ke te ke miet kat ba kidang mi na pen ursla ban kiu shalat lingkot kensan maria poi ha ke te ke jaka ke gia jong ke trok kala slip kensan bat ke kali kala telun syadin bat nok sendon jeram ram syariat uloong ba umtip briu shu ha ke nu ke rukom ulalat im uloong badai tang kamayan jong ublei ubalari bat sumaria umla ru ban mudur ha kenu ke rukom usakut hasiteng riak ha kenu ke rukom umi na kata katrok na markadei ke por senia ke beneng ru kadang dum yongit ulai thu ba ula paru maru tet kat chibalap ha kata kriat ulari ha kendong ban lat na ke jingban ke kendau ke belatut na mar ha keni ke jaka kidang penhe ke surong uloong bo ula syong ha ke jingdum yongit ha kata ka kendong hadu banda kenjat syai ha ke jingting bat her serngiu ke besyarkai habalas dang syai ke bening ula par na kata kariat ke bejeliu dunai ke lais pa mida ban kiu sysurok pa kat ba unang kiu ula bertai ta ki parlok ki bala ut ha ke por paha ke kali henry tangkap tu kat ni por ke sur ut jongki ke laja no umla ru bentip ha kenu ke rukam uyomi ki karshandi ula lajim bat ula poi sysurok pa haba ula poi sysurok ke jingken mau beningkong jong u kalong ban ai ngu yu bele bala pelat im ye ula ke we iki kti ban panjing rap ni ki kali ke bayat nang ta kila sange shisendon bat ulai thu haki bakatrok kala hap syariat bat kidon ki briu ki bala sakut ha po riat ha kani ke jing hap kali ladon sangut ha kata katrok ke bakit masih nakini ki sangut laingut ki layap hasyen kita kilong ukin sai bor lang kurba well box dar solang ki banakse maunai bat uban pet lang marbanyang na nongsken maudang kat ba uban siu khongkliam na plang shlan pen ursla bat uyomiki karshandi na len yong ki lalat im na kani jingja bas no shirkai kajing aks kajing hap kali support atau ursla tapi no ki philat im long batai kendian chu pulang chu yo mi na po ali ra tip ra
su kudit pada la poisha trading su nek la kana ading nga phet no ta na jaka ba hap phet kam phet no sa kan ring ba tuan nga yo ben song ta ko jaka ta song ha tu benda sai bening mar sai bening kêu sa drong ngariat jangan terse yang kita di beri badan surat dan tabayin Kamu nak kata kajaka ka wahab kali ke bapi sa kon bapi kadang jing tuat kan dak nak mesti siliang. Ni kumur. Ni pesak syong be kata kajaka bapi hab du dasai tu. song nak phet nak kena jaka ba tuang phet nak sa jaka ba kam sengai sebelum tua. Kan no beje tharai pi mi phiong dala pi ap du dasai ka benang dai. Apa tu benda saya ni. Hai por har si bijing tu Hab patrok. Ka ai kada ko jing hab patrok ki badan lah tu. har ketrok dari tang nak tahu ba slip kekiat. Dari nak tahu ba slip kekiat tali betulun sedin. Atai. Phiran san ngom dai. Bahwa sedang hap perbanek ngahap atas tingdit dari osngo bayar kat jarap tu bersapor dah saya kena wi osngo wi bayar su tu bersapor ngelak cepat nak benar dengan sukil lah kil lah saya jerong Sejerong kau hibat pi Hui mat bat. Subat ding sudah dah tak sopti betul. Toh ka jaka ka bakau pi lama lupa pe multi nana suat la kaya ka sebalat. Suat kaya buat tong mau he. Mau he tu sudah banyak tak amal. Dan ga thit ding ga dan ta tu bat bi ding rit dia kam skem subat banyak tak. Tu ka jaka ba pi hap ong pisong ba du dasai ka benang dai. Dah kata jaka ba pisong pi yo thia na kalau ngono nah por ba. La am thia tu ba kan yo thia ba. Su pe bi ha du ba dasai yo ning. Ba dasai ko ning ba i ba kam sengai jakan lek kieu no. No permit senyap plat tu. Kata ka ba pisong pan umur banyak. Nya ai mekanik kita. Banyak ni mekanik. Bang ka ai kadang la se ka burung mekanik nya hi ya kata kali. Bahwa kadu sido kali nya hi mekanik bat kasna hiu nya hi. Ya supaya patah ning nó phải slip sẵn dengan kia tới kia phải cầm thut tang bạch leher dia lah depte atau bạch leher đó kalau biang atau bạch leher tadi itu kan dapoi pada atau op slip liang suka kia Kata-kata rok yakin dia menen mesti sengit. truk yakin mar atau dari kalau kata apa snail kali Một lịch bộ sẽ lại lengkot đây kamar. Kata kapal kopi lah im deh, pisau pun doy lah jauh serai. Masu duai beli masu nek ata terhadap masu tang beli bala nyerat. Boy stage terong. Tiki lah aku kali lebih kimut deh. Tiki mut bukan kit naik kimut jalan mandi saya kuno tiki mut. Tu malik sumpah kit ini ke wong kêu nak membiang kalai ni kêu lah ni. Kita ki Parabaya dan lang untuk kali dia ki bisu telah dia trailang lu mun. Tadi juga tray ban tahi malik kali. Dewa tray ban Kita don baong rumenin ba kata kali ko piasong asuk mo kala don ting lupa na kuno na. Perba kêu ka thut ning angkat atau bol kedem kalau dep sena masalah dep sena atau kêu biang aduh ndak poi pada atau ko iar thut biang atau slip liang suka kiar masuk slip ke kiar kata langsung tulun sedin kamar bayu break kamar ba kali palamit sa jerong hap tayar din sa syariat apa lamun mi
Menyo sudah mik bala su turun lebih bisa lihat lahap lebih bisa lihat. Kemut kekali ketelun kahap dadian. Ah. Tadi Teh kata kekali pisang naro na pedang na. pisau pedang. Pisang pedang. Dah kapuro piomi na kekali namar kelem hap lang berketrok selu pasang katrok dang semau. Piomi na mar steng. Dah kapuro piomi pi dang sengau thok na. Su kedit ba poisa ba nek trading. Trading rip su nek trading rip. Su kedit ba nek tai. Ngayo ipat ba toang su sai do sa siliang. Tada filame nang to klet pandiram na ki rasnang ni ko. Tag mo kan baje thai ki poi ki slam na sipang na hadin ba poi ki ambulance ki aiban. Yang slam tan ni. Dang nang kong kikit siap nang uslan ki rano baje ni. Kicua sa muslah. Muslah pat ki kit pat sini. Akta ko pihap dai ma piong pina has teriat dai pi ina mata kali bi perlu jo pi bal hap sa seriat pi kado na me kita se bal Yo ira su sngau tang kasur. hap kali Kasur yang tang blok yo sngau da kan da laingut kasur yang blok yo sngau wei pat kan yo sngau kasur tang ta laingut. Ndam step ro yo sngau ya kasur baksu tang marwei me hawa su ma ndala poi ngapa ndala kiu ndala poi ya ka ham singai nga pertai di tamba yo sngau su nga kiu la kiu na pan marwei yong ba pada kenoi tuan pai wan lang na kata jaka balik nya kam singai ma man kenoi su nga kiu na sa jirong marwei man hier rom ni not su na rian ba su baik kum kadi sangut pilai song kata tu kam khap nya ra trai le se de ji bakla kan kami ada katrok ya pi kan kami ya dari tanah kedau slip ya Te menin da phila yo hang to. Dang nang kong tegi arab so ya pi thara yo to ki patlak jong pi kan baje ki sedang ya yo nah ru da poi gini ki SRT ne ki la juang. dan kau masuk poi ke kita kibri ba pak yarap pun ya kulit pun spapra lawan kulit jangan lah syong mah spapra kulit pula yang Ki la poi hang to. Tegi dokter kang kumno. Kegedean na ki ang kumno. patik kata dan su pak istri Tapi fis ngom lu sistem jurnal da. sistem tan yang sistem tan Katrok ML not Rio E not lai nhiều lai kabakit jingbam ICDS banlit banhap mau kenrang kashnong kaba hamau that rashan constituency kala khongpong penban chipenthor kaba katba kadangiyat ha kusurok mau sanwir shamau kenrang Kadau ten rai jong kini kejingja kalong na kejing sniu palat jong kesurok kapampat siang rong kamtam menta ha kapor liur. Empat lak bentip kita kimar bam ICDS kila julor na na kini kejingja. Ki kubor ki athu shim don kejing mensawi ki briu ki badan ha kata kakali. Lasai batan no marmari kini kakali na kata ka penthor kaba. Kinong shong shnong bunsin kila ut ki board district shaw MLA MDC bat PWD kini kejing jenjar jemki na kejing sniu palat kini kesurok ha kini kethan. Henry haduk menta ki skor ki bakila let ut kidang set kelut kum ki maulong maute ki bakan rei ha kilum kini kejaka.
Seperti gue di rumah. Dia nanti YouTube ala penayuk ini. Dia pangkas ya. Tuj mau dia ngerti yo? Belajar nang sang ngerti yo? Dia. Chairman Jongka Regional Committee Penbet Board na kabenta ka West Khasi Hills suba Paul Lingdo ha ka pratarik unailar uloong ba ka committee kan persyang banwan ra i jaka bat kishnong basyong kibriu jungi ha asam bikin yo banwan pai biang Megalaya ya kan yu lakren hadin ka jingelang jongki committee Penbet Board jongka Megalaya bat asam gerpang na kabenta ka langpi sektor kabalong ha ka pratarik unailar hanong ba godi na kabenta ka Kamrup District jong ka Sarkar Assam ya ka Committee Layalam do Menteri ka Forest Department Chandra Mohan Patwari ringkat ki officer bat ki dekot ka committee. Sambat Meghalaya, bat kumpa kipai kin kenmau, kani gede kekam keba ngi beteng benta benta ba ar ne ka phase 2 jong ka jingi keren hadirin jong ka MOU beteng ki art lagi jela bala sain harus nem araja arway dementa kasngi ka jingi keren ya ka ba nilai yo hangni ha Guwahati kalong ka ba saiso bat ka ba yad haglenti ka badai ya ka jingi keren nakaliang jong ka jela jong ni alai lam ya ka kanhun kumu chairman jong ka regional committee ka Bede bat ka West Khasi Hills bat Kerpang ya ka Langpi sektor ha ka jingi keren ladan langru ki MLA ki ba kentot ya ba Methodius Dakar ba Renekton
Tongkar Mantahu Pak Remington Moment Pak Pajak Penguruk Pak Jigur Mertong DC West Khasi Hills SP ADC Kipa Mikmat Yaka West Khasi Hills District Yaka meeting la chair Dau Minister in charge Jong Forest Jong Kejala Assam Bolang Ru'u Chairman Jong Regional Committee Nau Bentaka Kamrup District Mr. Chandra Mohan Patuwari Haga Jingidon Ringkat Jongki Officers Jong Kejala Assam Gentuk ya ke DC Padu SP Jong ke Kamrup District ke Jingikran Kelayat Bed Pat Kelayat Hakalenti Keba Nasmo Kadan Shibun ke Jingkerman Bangila Wanra ya ke final solution ya kani ke Jing ya kini put Pat Kajing Shoms Ir ke Jongki Padba kita kaput dia ni kebangilai menjur kalau kebeningkong kindan ki snong kitau ya kebangin submit ya ke list syaka Assam ban kam bagi day ki snong ban tigna bagi snong ki ba la snong de ki brio ki jongi at ki ba ki deiru ki voters jong Meghalaya bat ki deiru ki jaga ki ba ka sarkar Meghalaya kalat he shubun ki scheme ling bagi ni ki sistem berada dap borok bat ya ki dei ni community ba kan poi syaga ba kinio pan benpai ki syaga jela Meghalaya ka ba ar kolong ba nilai breakthrough ba kidon ki problem areas kiba saat sedang ketuan ni dali kiba kadang don kajingnya tan telai apa kajingnya kam try joki artli ki jela pada hari ni ke benda ni lai ikut bangin identify ya kini ki problem areas daga pa ai ketengi ki stong badi ka map ki jonki bad ya kini en rapat ke meeting ke banlong hadin jong ka sengi lai loi ke pemut hadin jong ka khat santrik bentau benai ke banlong hasilok di kebalai kalau berantara dep ye kita kikam baro kini ki art ligi regional committee kinlet syah kata katahan lampi menjengok ye katu ani isnom di badan ini ka jingya bat bangin ya ye kenduk iki nong sensyar snom bat kumju ipai ba nong snom jong kita kitahan digenai kini kedeka bami naga jingkran kebalong benda resmi bat kebadan syukur mendan Jepang Haka jingili akai quarter final kebakat do jong Kalimpong Second Division League Football Tournament Arjar Arpulai ya kebala penyai de kepending Umyong District Sports Association haka pratarik unailan kemau Panyau SC kelai kun persya ya kemau kara SC Hamadan pending Umyong Mairang haka ni ke jingili akai hapeding kemau Panyau SC bat kemau kara SC kelong kebe itenat de shisha kemau kara kebakam telot por kam shim la pendem haka mau Panyau haka bakut kemau Panyau kalanyon ting hadu bandayot thep sau kul sindon kemau kara kam shim la ban penpai watang shikon dakani ke jingjob kemau Panyau SC kalayo bandrung sya ke semi final hakani ke Lempung kejing kun semi final kan long haka khatway trik nailar arjar arpulai hamadan dom maulum pending Umyong Mairang haka por shibaje nok pai sngi
Bat dak itu ki khobor ngila poi syaka pakut tat hadu pengide syem yang kublai shibon.